Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture. Moje ime je Milenko Srećković, ja sam aktivista Pokreta za slobodu i u okviru te organizacije pokušam da doprinesem određenim borbama koje se vode u Srbiji, pre svega radničkim borbama. Moje ime je Ivan Zlatić, ja sam novinar, aktivista i političar, novinar Lista Republika, aktivista Pokreta za slobodu i član jedne male radničke partije u Zrenjaninu koja se zove Ravnopravnost i pokušavam da doprinesem onome što verujem da je najveći problem u Srbiji, a to je razbijanje različitih monopola, tako da mislim da je najbolji način da se to uradi kroz podršku radničkim borbama i borbama za političku decentralizaciju. Dobar dan, ja sam Marijana Radulović, dobar dan Milenku i Ivanu, aktivistima Pokreta za slobodu. Dakle, danas sa Milenkom Srećkovićem i Ivanom Zlatićem razgovaramo o aktivnostima Pokreta za slobodu, o neoliberalnom modelu privatizacije na srpski način, radničkom otporu, procesima deindustrializacije i sindikalnoj sceni Srbije. Dakle, prvo da počnemo od Pokreta za slobodu. Kako, kada i zašto je nastao, šta su mu ciljevi? Glavni principi naše organizacije, nešto čime se mi vodimo u okviru organizacije, je određena informativna i organizaciona pomoć narodnim borbama u Srbiji. Dakle, mi pokušavamo da te neke samoorganizovane borbe potpomognemo, podignemo na neki viši stupanj organizovanja i unapredimo nekim našim mogućnostima, sposobnostima, znanjima koje posjeduju članovi Pokreta za slobodu. Dakle, Pokret za slobodu je nastao kao neka poprilično neformalna organizacija, grupa prijatelja koja želi da umjesto da ono što je standardno u Srbiji, umjesto da kuka, da se žali na neke probleme, da se prosto organizuje i da se bori protiv njih. Tako da smo mi pokušali da tim svojim doprinosom proširimo to neko dno kaveza u kojem svi mi živimo i to neko polje slobode da bude koliko god je moguće šire. I to su neki principi kojima se mi vodimo u tim našim aktivnostima, toj našoj borbi. Da, postojite već 7-8 godina i na neki način ste prolazili kroz različite faze i na različite načine. Pitala bi Ivana, pošto je on između ostalog i novinar i, kao što reče, i političar. Objavljivali ste niz besplatnih publikacija o štrajkovima, časopis Z magazin za Balkan, producirali nekoliko dokumentarnih filmova. Ja sam imala prilike da vidim 2 filmova dokumentarnih o štrajkovima. Vi ste, Ivan, između ostalog bili čak i reditelj u tim filmama. Htjela sam da vas pitam o tim aktivnostima, osim ovim rečenim. To su sve aktivnosti koje proizilaze iz ove koncepcije o kojoj je Milenko govorio. Znači, pokušavamo da radimo sa različitim inicijativama, u najvećoj meri radničkim, ali ne samo radničkim, pratili smo i neke druge. Znači, u samom startu smo se okupili oko ideje da ne budemo nikakva i ničija avangarda, nego da zajedno sa radničkim kolektivom, da učimo mi od njih i da uče oni od nas, ono što mogu oni od nas da nauče, naravno, i da kroz saradnju dolazimo do nekog najboljeg rešenja i za njihovu konkretnu situaciju, ali i do nekog političkog rešenja, odnosno do političkog doprinosa onome u što mi verujemo i onome za što se mi zalažemo. Tako da, krenuši sad od te neke početne inspiracije, ja mislim, pošto mi smo onako u velikoj meri i različitih političkih opredeljenja, mislim, ljudi koji su okupljeni oko pokreta, ali ono što mislim da sa sigurnošću mogu da kažem da smo bili podjednako inspirisani zapatističkim pokretom u Meksiku i njihovom koncepcijom, znači da rade zajedno, da rade zajedno sa zajednicom, a ne da pokušavaju da je vode, da joj nametnu neke svoje ideje, neke svoje koncepcije, nego da postoji ta neka interakcija. Sve ove aktivnosti su proizilazile iz toga, znači da
u isto vreme funkcionišemo i kao aktivisti, znači da se organizacijno uključimo u njihovu borbu, da je podržimo prosto u onoj meri, onom kapacitetu koje mi možemo, i sa druge strane da funkcionišemo kao mediji, kao njihov mediji ko će znači govoriti o tome, pisati o tome i pokušavati da tu priču artikuliše, prosto kažemo, u onoj meri u kojoj su za to bili naši kapaciteti kroz taj jedan časopis koji se prodavao na kioscima, ovaj niz publikacija koje su se delili besplatno, znači prosto u onoj meri u kojoj smo u tom trenutku bili u mogućnosti da to radimo. Sad, što su po vašim uvidima sistemske mane ovdašnjeg tipa privrednog sistema? Naime, to vas pitam u smislu da ste pratili i, može se reći, učestvovali, bili na svim mestima desetine i desetine mučnih štrajkova proteklih godina u Srbiji, o kojima doći ćemo i na tu temu, zahvaljujući ovim i onim razlozima, ali sudeći po medijima kao da ih i nije bilo i vrlo malo se obraćalo pažnje na njih ili se obraćalo na jedan tendencijazan način. Pa, sistemske mane su nekako mi se čini da svaki odgovor na to pitanje da je prosto opšte mesto da bi nekako trebalo to pitanje da preskočimo. Mislim da je to potpuno upadljivo, vidljivo svim slušalcima, svim građanima Srbije. Znate, ako je... Oprostite što prekidam, ali ja sam nedavno bila u društvu jednog zanimljivog mladog čoveka koji je inženjer po obrazovanju, koji je rekao sledeću rečenicu: mislim da će biti bolje kad se završi privatizacija. Dakle, ako to govori jedan inženjer elektrotehnike, mislim da nije baš tako samo razumljivo da je svima jasno šta se dešava. To jeste tragično da nakon svog ovog iskustva sa tranzicijom i privatizacijom dan danas postoje ljudi koji tvrde tako nešto, kao da prosto ne žive u Srbiji i da nisu iskusili ono što se dešavalo ovde. Brojne su sistemske mane, ali tu zaista nije potrebno biti neki poseban intelektualac ili analitičar da bi se te mane uvidele. Prosto vrlo jednostavno analizirati situaciju u Srbiji, jer su te mane skoro vidljive iz aviona. Partijska kontrola nad brojnim segmentima društva je nešto što je najvidljivije brojnim ljudima i to je definitivno tačno i to se pokazalo i u ovim situacijama gde smo mi imali radničke proteste zarad raskida privatizacionih ugovora sa nesavesnim vlasnicima. Svi ti vlasnici kojima Agencija za privatizaciju nije raskinula ugovor o privatizaciji imali su partijsku podršku, imali su podršku političkih moćnika u Srbiji i oni su svoj položaj gradili zahvaljujući tome. Da, tako da je u stvari zanimljivo, hvala vam što ste to rekli, možda bi mnogo zanimljivije bilo pitanje kako nam se još uvek dešava da ne vidimo ono što je tako jasno vidljivo. Što je očigledno da je car go. Prosto, da, ako svi znamo da je jedna određena garnitura ljudi 2000. godine bila pod zabranom ulaska u zemlje Evropske unije i zemlje zapadnog takozvanog razvijenog sveta. A nakon toga, znači nakon što je došlo do političkih promjena 2000. godine, to su ljudi koje danas imamo kao vodeće privrednike. Znači, ako nam je svima jasno da postoji jedna nomenklatura koja je na isti način prihvatljiva za vlasnike prljavog novca i za njihove interese da taj novac uđe u legalne tokove, kao što je prihvatljiva i za međunarodne političke i finansijske institucije. Šta ja još treba da znam o privatizaciji? Znači, prosto šta je, ako mi vidimo te karijere, vidimo ta imena koja se provlače kroz naše živote i upravljaju našim životima već 20 godina. Znate, znači, ako smo imali, sad kažem šta još treba da znam, a i dalje pričam o neke druge stvari, ali prosto ako su jedni isti ljudi 97. godine za Miloševića prodavali Telekom, znači društvo oko Danka Đunića Ekonomskog instituta, i ako sad nakon političkih promjena imamo u prvoj demokratskoj vladi 4 ili 5 ministara iz najužeg kruga oko Danka Đunića koji kreiraju proces privatizacije za iste one ljude sa kojima su prethodno sarađivali, i ako je potpuno jasno da je privatizacija osmišljena kao način da se taj novac vrati u legalne tokove, i ako imamo saglasnost međunarodne zajednice i finansijskih institucija međunarodnih koje sve to prate, znači Svetska banka ima svoju kancelariju u Agenciji za privatizaciju i
prati na dnevnom nivou šta se tamo dešava. I ako imamo saglasnost sa te strane da bolje je da je prljav nego da je društvena svojina, prosto to je onda, znači, sa tih pozicija prosto ne moram da znam puno detalja da bih znao kako će se to završiti u konkretnom preduzeću i da bih znao zašto je, kako je to za ljude sa vlasti tako normalno da bi se u jednom preduzeću unapredio menadžment, na primjer, to bi bio nekakav racio privatizacije da bude efikasniji menadžment nego što je bio vreme društvene svojine, da bi se unapredio menadžment, potpuno je normalno da 100 ili 200 ili ne znam koliko ljudi na pravdi Boga treba da ostane bez posla. Znači, treba da dobiju otkaze. Ne zato što su loši radnici, ne zato što preduzeću nisu potrebni radnici, nego zato što se pobune tražeći da se sprovede zakon. Ali, ne, mislim, zakon u smislu da se sprovede ugovor i zakon ono što piše u privatizacijnom ugovoru da je trebalo da se izvrši. Mislim, šta mi treba da znam o tome, osim da iza toga postoji neki drugi zakon, a to je da je važnije da se izvrši ta volja, da se izvrši volja prelaska na drugi sistem, promene paradigme, nego šta se dešava u konkretnom preduzeću, u konkretnom ugovoru i sa nekim ljudima koji traže da se primeni zakon. To je prosto ono što mi nije jasno, to je otkud nas je još uvek toliko koji to ne vidimo. Da, evo da ispričate neke najkonkretnije situacije koje ste pratili, a pratili ste i Zrenjaninsko Jugoremediju i Šinovozi, Bek i preduzeće Trudbenik, Srbolek. Primjeri su, dakle, sve to za uobičajenu praksu u srpskoj privatizaciji. Prodati jeftino, vlasnik gasi proizvodnju, radnici ostaju bez posla, vlasnik ulazi u posao sa nekretninama. Je li to otprilike šema? Najčešće, da. Pa da, to su neka preduzeća gde smo mi neposredno sarađivali sa radničkim grupama, štrajkačkim odborima i tim lokalnim fabričkim sindikatima i to se zaista akumuliralo neko iskustvo koje je kasnije bilo bitno za neke štrajkačke odbore koji su krenuli u proteste krajem 2008. početkom 2009. Recimo Zastava Elektro, iskustvo recimo radnika Zrenjaninskog Šinovoza na raskidu privatizacije, na koji način su oni došli do raskida privatizacije, što je bio jedan od zahtjeva njihovog protesta. To iskustvo je dosta doprinelo radnicima iz Račije i iz Zastave Elektro, koji se do početka protesta u Račiji nisu ni poznavali. Tako da je naša uloga bila u tome da mi povežemo ove radnike koje smo upoznali ranije, sa kojima smo sarađivali, da ih povežemo sa radnicima sa kojima smo u tom trenutku sarađivali, kako bi oni razmenili iskustvo i kako bi to iskustvo pomoglo novim radničkim grupama u njihovoj borbi. A kako je došlo do prekida privatizacije konkretno u tom slučaju? Pa u većini slučajeva kada postoji politička zaštita vlasnika, bio je potreban veliki pritisak na ulici od strane radnika. Dakle, ti protesti su nekada trajali po godinu dana. Sad, Milenko, prosite što prekidam. Često sam bila u prevozu kad bi prolazili ulicom Kneza Miloša. Isto tako, često sam u autobusu čula, to je još jedan dokaz da ljudi vrlo malo znaju, ne žele znati ili žive pod nekim staklenim zvonom, velike ljutnje na radnike koje stoje u ulici Kneza Miloša. Dakle, šta je prethodilo tom njihovom izlasku na ulice? To nije bila prva reakcija da oni izađu. Da, to je pa jest, nailazili smo na to i sami jako često, između ostalog i prilikom projekcije poslednjeg filma gde ljudi u publici su kad se sete da se to radi o onom preduzeću koje je zatvaralo Bulevar Revolucije, Bulevar Kralja Aleksandra, tamo ispred Ministarstva ekonomije, onda odjednom odbijaju da znaju bilo šta o tome, kao da znam, prolazio sam tu da blokirali su ulicu. Znači, ljudi se retko i vrlo nevoljno odlučuju na takve korake i to ništa nije ništa to nije preko noći, to su one neke poslednje stvari koje, na primjer, u trenutku kada su radnici Zastave Elektro zatvorili prugu, oni su pre toga već 7 ili 8 meseci sigurno bili i u štrajku u krugu preduzeća i u konstantnom protestu
u prostorijama opštine u Rači, naravno, jer oprostite, a pre toga u prepisci sa agencijom za privatizaciju, sa ministarstvima, uglavnom ih niko nije hteo primiti, niko nije hteo da odgovara na njihove dopise. U prepisci godinama, znači 7-8 meseci samo štrajku, a u prepisci godinama pre toga. I onda dođu u situaciju da njima Agencija za privatizaciju kaže, prvo ignoriše sve njihove dopise kako investicija nije realizovana na način na koji je to bilo predviđeno ugovorom, a onda kad istekne rok za kontrolu investicije, onda se napokon seti da dogovori i pokaže istekao vam je rok. I to su igre koje se stalno rade sa radnicima. To je, ne možemo sad o tome, ne možemo sad, nije sad vreme, sad je kasno. I to jako često ide, ta cinična praksa je svakodnevno maltene u agenciji i u takvoj jednoj situaciji ljudi su naterani da na neki način na sebe privuku pažnju, inače će propasti. Tako se desila blokada pruge znači, koje su organizovali radnici Zastave Elektro, takve su bile i blokade ulica koje su radnici Trudbenika organizovali kad god su bili u prilici. U jednom trenutku kad krenu, onda prosto moraju da idu do kraja, ali opet ne znam, i dalje mi čujem često te komentare, počev od televizije pa na ovamo, znači da li je to u redu da se maltretiraju drugi građani zato što ti imaš problema, ali i dalje, ne znam, i dalje svaki put iznenadimo dakle to u stvari dolazi. Znači iz kog dela nas dolazi to da nas do te mere ne zanima šta se tu zaista dešava i prosto zbog čega mi neko ne da prođemo. Dobro, to je jasno za 2-milionski grad kao što je Beograd, da prolaznici misle da je to neka lična stvar tih radnika, da je to individualni problem. Ali kada se radi o protestu radnika Rače, gde se radi o gradu koji ima samo 3000 stanovnika, taj problem je mnogo jasniji, zato što to je poslednja fabrika koja je preživjela stečaj u Rači, dakle jedini izvor prihoda tih ljudi koji žive tamo i prosto lokalna ekonomija od toga živi. Ukoliko nema protoka novca, niko nema nikakve prihode tamo. Tako da tamo radnički protesti, radničke blokade ulica, pruga su bili mnogo jasnije zašto je to potrebno raditi, nego u Beogradu gde svako ima neke svoje individualne probleme i ne može da ih poveže sa problemima tih radnih. Dobro, to što ne može da poveže, verovatno su tome mnogo doprineli i mediji. Način na koji su mediji tretirali štrajk je, to je takođe jedna zanimljiva pod navodnicima istorija kojom ste se između ostalog bavili i vi, Ivan. Da, pa baš kad govorimo o onoj situaciji na pruzi malo pre, svi relevantniji mediji u Srbiji, makar ovi koje smatramo ozbiljnim, su preneli pretnje direktora železnice radnicima Zastave Elektro da ukoliko to još jednom budu radili, da će da popiju krivične prijave i ogroman, stravično veliki odštetni zahtev od strane železnice za to što su u 2 navrata na po jedan dan zatvorili prugu, koliko je železnica od toga pretrpela štete. Znači, to su, da kažemo, najkvalitetniji i najozbiljniji mediji u Srbiji preneli tu informaciju, a da se niko nije setio da pita direktora železnice, a čoveče, a šta je sa Šveđankama, a šta je sa svim onim projektima, znači šta je sa svim onim što znamo da je železnica u Srbiji praktično više ne postoji. Znači, oprostite, a kolika je stvarna bila briga za brze pruge Srbije, takođe je pokazao Šinovoz. Slučaj Šinovoz. Da ispričamo i to. Pa, dobro su se povezali priče. Šinovoz je preduzeće koje... Zrenjaninsko preduzeće, nekada bio veliki proizvođač i remonter šinskih vozila, koja je zadesila jedna vrlo karakteristična sudbina za preduzeće u Srbiji, naročito iz metalskog kompleksa, da nema, odnosno ne bi imalo neki naročiti problem sa proizvodnjom, ne bi imalo neki naročiti problem sa plasmanom, međutim ima problem sa nesavesnim vlasnikom koji ima neki drugi interes zbog čega hoće da ga odvede u stečaj i da ono više ne radi. A samo preduzeće, naravno, izašlo iz velikih problema, iz dubioze 90. godina, to sve znamo, ali nije, i čak je nakon
nakon 2000. godine u jednom periodu pre privatizacije bilo u usponu i moglo da se oporavi, međutim interes vlasnika je bio da to preduzeće ne treba da radi ili makar ne može da radi na taj način i da on ne želi da radi, da nastavi sa proizvodnjom i da nastavi sa preduzećem u kome deli svojinu zajedno sa malim akcionarima, nego prethodno mora da ga odvede u stečaj preko svojih firmi i onda da ga preuzme iz stečaja kao 100% vlasnik, da ostavi radnike bez posla, male akcionare bez akcija, da očisti sve što je prethodno bilo tu i da onda kao jedini vlasnik sa imovinom koji je ukrao od malih akcionara i Republike Srbije kao jednog od akcionara, nastavi da radi sam, ovaj put samo sa onim radnicima koji neće da se bune, jer je svima prestao radni odnos i on ih sada prima ponovo. Znači, to je jedna vrlo karakteristična situacija za Srbiju, kako se na jedan izrazito brutalan način pravi ta linija sa onim što je, mislim da je stečaj šinu za vrlo simboličan za kolaps privrede u Srbiji, za taj proces deindustrializacije kroz koji prolazimo, na kome sada treba da izađe nova privreda koja će biti očišćena od svega onoga što je zajedno sa sobom nosila stara privreda, što su, znači, brojne druge stvari, ne samo preduzeće, nego i određena prava, određena tradicija, ako hoćete, znači sve ono što je zajedno sa tim bilo, to sad kroz jedan opšti kolaps treba da propadne, a onda kad ljudi ostanu bez posla, onda će naravno svi krenuti da se pozapošljavaju po Greenfield investicijama za, znamo, koji novac, sa kojim pravima, na koji način, i prosto dobit ćemo jednu novu generaciju radnika i potpuni diskontinuitet ne samo sa privredom, mada je to najvažnije, naravno najvažnije da ljudi imaju posla, to da se razumemo, ali ne radi se samo o privredi, radi se i onim drugim brojnim pitanjima koja su, da se vratim na onu priču prosto o raciji u naše privatizacije i o njenoj ideji, bila važnija i od same privrede. Znači da se napravi jedan potpuni, vrlo brutalan raskid sa prethodnom paradigmom da novac koji je izvučen uđe nazad, da jedan sistem prestane da postoji i da Greenfield sistem nastavi. Da. Treba također reći da mediji, tako inertni kakvi jesu, dosta su doprineli tom pravljenju praznine u sećanju, ajde da kažem, radničke klase, koja je potpuno zaboravila da je nekada posjedovala određena prava i da je za ta prava morala da se izbori na određeni način, i danas mi imamo prosto situaciju da ne postoji neko iskustvo na kojem se zasniva sadašnja radnička borba, nego se to iskustvo tek gradi. I to iskustvo je vrlo bitno zato što je to poštovanje radničkih prava jedan vrlo dinamičan proces. Znači, jedna generacija posjeduje određena radnička prava, ali ako ta radnička prava ne čuva, vrlo lako može da ih izgubi. Tako da negovanje tog iskustva i širenje tog iskustva je vrlo bitno za unapređivanje neke dalje radničke borbe. Da, mi zaista jesmo u situaciji da se vrlo sistematski posljednje 3 decenije uništava svaka pomisao o radničkim pravima, o kategoriji radnika. Dakle, kad kažemo radnik, ne mislimo samo na industrijskog radnika, nego na sve zaposlene. No, ono što je još zanimljivo kod ovih uništavanja ovih fabrika, da se tu prepoznaju 3 ključne vrste industrije koje, koliko ja znam, nigde nemaju problema, a to je industrija hrane, farmaceutska industrija, građevinarstvo. U novom dobu, 21. veku, ali industrija hrane, farmaceutska industrija, dakle fabrike, najstarije fabrike u Srbiji koje su imali dugu tradiciju. Farmaceutske korporacije prave najveći profit u svetu, jasno, a naše propadaju. Pa to je prosto, ja bih zaista voleo da mi da mi neki neoliberalni ekonomista u Srbiji objasni kako je moguće da na primjer u Zrenjaninu Skrobara ode pod stečaj. Znači, kako je kukuruz na sve strane, to je jedina Skrobara u regionu, ne samo najveća u regionu i jedina u širem tom banatskom tu nešto mislim, ne znam šta više i sad naravno milion drugih primjera, znači na čitavu prehrambenu industriju jednostavno ima tu malo više od onoga što uglavnom podrazumevamo kad kažemo, na primjer, otišla šećerane Kostiću za 3 evra. I
često smo onako po refleksu krenemo tako da objašnjavamo da je to po partijskim linijama nekompetentnim ljudima za mali novac prodata neka imovina i onda oni time nisu, na primjer, znali da rukovode ili kako što, i vođenje, ali čini mi se da ovo prevazilazi čak i to kako prosto kako može to da vam se desi. Znači, ja razumem da on na preferencijalnom izvozu šećera, reeksportujući šećer, zaradi onolike miliona. To mi je jasno. Ja nemam problem sa tim. Mislim, to je strašno, ali mi je logično. Ono što mi nije logično jeste kako je moguće da to ne radi. Znači, kako je moguće da ne možeš, znači, da u Vojvodini to ne može da funkcioniše. Znači, i tu osim, znači, osim ove te logike obračuna sa prethodnom industrijom i uspostavljanje novog poretka, ja nikad nisam uspeo da nađem neki odgovor kad je prehrambena industrija u pitanju. Jer to prosto ne može da ne postoji osim ako neko hoće da ga uništi. Isti Kostić je nedavno pomenuo i nije jedini koji to govori, da su radnici problem, da u Srbiji nema radnika, da su oni lenštine i tako dalje. To jeste zanimljivo u Srbiji koliko ti ostrašćeni neoliberalni jurišnici, udarnici u stvari pokušavaju da omalovažavaju radnike i njihovu sposobnost za rad. Mogu da spomenem i njihova imena ako treba, i to je zaista vrlo zanimljivo analizirati zašto je bilo potrebno toliko omalovažavati radnike u tom postupku privatizacije i tranzicije. Mogući odgovor bi bio ukoliko se pogleda izvor prihoda tih organizacija, recimo nevladinih organizacija koji su promovisali takvu ideologiju u kojoj radnik uvek mora da bude počinjen i onaj koji se nikada ništa ne pita jer nije dovoljno sposoban, obrazovan i tako dalje. Dakle, ukoliko se pogledaju izvori prihoda tih organizacija, moguć je odgovor na to pitanje. Dobro, ali i prihodi ljudi tipa Kostić takođe. Da, u ovom... Mislio sam na fondacije koje finansiraju takvu ideologiju današnju, neoliberalnu. Da, pa jednostavno to je deo te koncepcije, u stvari nadovezuje se na ono što sam malo pregovorio. Znači, za tu propast neko mora da bude kriv, a to su onda radnici zato što su lenji, zato što su naučili da samoupravljaju i zato što sad kad treba da se radi, da se zasuče rukavi, oni nisu ti koji mogu da rade i oni su sami krivi za propast svojih preduzeća i tu se otprilike taj krug zatvara. Nije kriv Kostić, on je jedan dinamičan, vrlo i energičan menadžer koji bi sa nekim boljim narodom i nekim boljim radnicima pravio fantastične rezultate, ali sa ovim našim lenčugama i neradnicima ne može da uradi ništa. Zato verovatno i seli biznis u Ukrajinu da su plati još manje. Mislim i da je izrabljivanje mnogo veće. I to onda tako se čitav proces provodi do kraja. Znači, uništili smo ono što smo smislili da uništimo i pride našli ko je za to kriv. Da, slučaj Jugoremedije Zrenjaninske upravo pokazuje suprotno, ako je neko i sumnjao da su to manipulativne izjave i u stvari kriju neku sasvim drugu vrstu manipulacije, da su radnici se naravno uz vrlo velike teškoće i žrtve organizovali i izborili za povrat svoje fabrike. O tom se puno pisalo i vi ste pisali u Republici i Nebojša Popov i dosta se bavilo tom Jugoremedijom, ali mislim da nije do zgorega da ukratko prepričamo i tu priču. Da, u Jugoremedija privatizovano po starim, po zakonu iz 1997. godine, koji je omogućavao radnicima da, ukoliko hoće, ukoliko ostvare svoje pravo, da budu većinski vlasnici svojih preduzeća. I radnici Jugoremedije i drugi penzioneri i drugi građani koji su imali pravo na akcije su u velikoj meri ostvarili to svoje pravo i stigli do 58% vlasništva i ušli su u ovaj period tranzicije kao većinski vlasnici. Ivane, fabrika je, a to je opet i mnoge druge fabrike u Srbiji, nastala je
delom kredita, konkretno Jugoremedija američkog, a delom odvajanje svih zaposlenih, pa i penzionera. I odatle to pravo na akciju. Dakle, svojim radom su ljudi gradili, proširivali fabriku i kupovali postrojenja. Jer, dakle, to nije nikakva socijalistička i komunistička floskula da bi neko treba da ima pravo na nešto da je 30 godina radio. Da, Jugoremedija ona je nastala zajedničkim ulaganjem nemačke kompanije Hext i Servo-Mihelj kombinata, ali to je početna ona Jugoremedija koju su zatim zaposleni godinama dograđivali, otvarali nove pogone, razvijali je i otud pre nego privatizacijom, to ste potpuno u pravu, otud taj njihov osjećaj da je fabrika njihova, koji ih je vodio kroz borbu sve vreme. Znači, nisu oni odjednom shvatili da su vlasnici, kad je došao tadašnji ministar za svojensku transformaciju Milan Beko i rekao im, dobar dan, sad je ovakav zakon i vi ste od danas akcionari, a niste više samoupravljači. Nisu oni onda postali vlasnici zato što im je on rekao, vi ste sad privatni vlasnici. Nego zato što su oni sami gradili tu fabriku i tu je stvaran taj doživljaj kroz njihovu brigu o fabrici, kroz odlučivanje, kroz tadašnje institucije. I sad deo vlasništva se prodaje, država prodaje i šta se dešava? Država prodaje 42% kapitala Jugoremedije čoveku koji je u tom trenutku bio na poternici Interpola zbog šverca duvana i on je kupio 42% fabrike sa obavezom da izvrši investiciono ulaganje, pošto je fabrici trebala modernizacija proizvodnih pogona da bi mogla se uskladiti sa evropskim standardima, da bi mogla da uskladi proizvodnju sa evropskim standardima i tada ministarstvo i tadašnji menadžment Jugoremedije je smislio u skladu sa ideologijom da se taj problem rešava kroz prodaju državnog paketa akcija. Znači, ne da ljudi, kao što su već bili navikli prethodnih decenija, da sami investiraju i da se sami odriču i da grade svoju fabriku, nego sad u skladu da se nađe investitor ko će to da uradi, da poveća svoj deo kapitala i na taj način da postane većinski vlasnik. Pojavi se investitor kome nije padalo na pamet da ništa slično tome uradi. Tu su krenuli najpre nesporazumi, on je predložio neki drugi vid investicije, akcionari, tadašnji vlasnici, radnici, u svojstvu malih akcionara, su taj predlog na Skupštini odbili i tu kreće jedan, to je 2003. godina, tu kreće sukob između njih koji 2004. doveo do toga da, pošto su oni paralelno vodili borbu kao mali akcionari pred institucijama države i kao radnici u štrajku, svi radnici koji su bili u štrajku, njih 150 su... Prostite, kad kažete kreće sukob između njih, vi u stvari mislite da radnici pokušavaju da zaštite svoju imovinu, svoja radna mesta, a ono što se u Jugoremediji dešava, oni vide da je sve to suprotno. Dakle, da se pokušavaju ukrasti zalihe, da njihov suvlasnik radi protiv njih, odnosno protiv fabrike. Tako, i znači, fabrika kreće u propast, od investicije očigledno neće biti ništa. Pokušavaju da na to upozore sve državne organe dopisima, preštajka. Zahtevaju, znači vrlo konkretno da se sa Stefanovićem raskine kupoprodajni ugovor o kupoprodaji 42% akcija zbog toga što nije izvršio svoju investicionu obavezu. I to je period samog kraja Živkovićeve vlade, kad ogroman broj radničkih protesta i štrajkova se pokreće u isto vreme i oni na tom talasu, očekujući da će političke promene, kao što smo navikli da mislimo da će nam političke promene doneti neke suštinske promene u životu, znači uključuju se u taj talas štrajkova, dolazi do smene vlade i zaista u jednom kratkom periodu ministar Maršićanin nalaže da se raskine ugovor sa Stefanovićem, znači u postupku kontrole izvršenja ugovora ministarstvo utvrdilo da on nije izvršio svoju obavezu. Međutim, znamo kako se ta kratkotrajni period promena u Ministarstvu ekonomije i Agenciji za privatizaciju, vreme dok su Maršićanin i Branko Pavlović bili tamo, znamo kako se završio, posle samo 2-3 meseca. I akcijski fond počinje da izvrdava sprovođenje tog dokumenta koji je ministarstvo donelo marta 2004. godine. Prosto vlast su pa mogu da izbjegavaju to na razne načine. Podneli su tužbu koju nisu baš mnogo entuzijastično zastupali sledeće 3 godine. U stvari,
iza tužbe koje je podneo akcijski fond više su stajali mali akcionari nego sam akcijski fond. Znači više su oni štitili interes države da se taj čovek najuri iz fabrike i da se državi vrati 42% kapitala, nego što je to radila institucija koja je za to bila nadležna. Da, i država se sad praktično za svoj kapital opet ne interesuje previše. Ne. Državu u Jugo Remediji samo interesuje kada će se to i po kojoj ceni ponovo prodati. Znači, od 2007. godine pa do danas. Znači, od 2007. godine svi ugovori sa Stefanovićem su raskinuti, radnici su se vratili u fabriku, mali akcionari su spostavili svoju upravu nad fabrikom koja i dan danas odlično funkcioniše i uspela je onu investiciju o kojoj smo na početku govorili, da realizuje u potpunosti oslonjena samo na svoje kapacitete. Znači, nije ništa drugo. Znači, odricanjem radnika i akcionara Jugo Remedije realizovano je ono što su tadašnji menadžment Jugo Remedije iz 2002. godine i ministar Vlahović mislili da može da se realizuje jedino preko traženja investitora, jer za sve ostalo mi smo nesposobni. Znači, na stari dobar način ljudi su realizovali investiciju i danas imaju fabriku za 21. vek. Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava što vijore svud oko nas, ne postoji mjesta gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke i pjevati našu pjesmu. I pjevati našu pjesmu. Ja sam jednoga dana slučajno našao put. Gosti Stepenika, aktivisti Pokreta za slobodu, Milenko Srećković i Ivan Zlatić. Evo, na neki način, ajde da pokušate da odgovorite na pitanje ko su vlasnici bivših društvenih preduzeća u Srbiji, kako su do njih došli. Mislim, naravno, na desetine preduzeća čiju ste privatizaciju i nezadovoljstvo radnika i na neki način u mnogim slučajevima i suvlasnika, ne samo bivših radnika i sadašnjih, pratili. Novi vlasnici preduzeća u Srbiji su oni ljudi koji imaju novac, a zaradili su ga u vreme kad su svi ostali ogoleli, obosili i ovašljivili. A oni koji su na svemu tome zaradili novac su jedini bili u prilici da investiraju nakon promena, da taj novac ulaže u privatizaciju i sada su vlasnici privrede u Srbiji. Dolazimo napokon do one faze o kojoj se inače pričalo već 10 godina, da se radi samo o jednom stepeniku do onog takozvanog pravog kapitalizma, znači da je to samo
prva faza privatizacije, da će ljudi koji ovdašnji ljudi koji investiraju novac, da će preduzeće samo da kupe u prvom koraku, da ih očiste od nekih problema koji stranim investitorima nisu potrebni, da ih ukrupne, reorganizuju i onda da ih po mnogo većoj ceni prodaju investitorima sa zapada. Ovo što se dešava sa kupoprodajom Maxija, to je samo najvidljiviji, najupadljiviji, najpoznatiji primer, ali to će se dešavati još. Znači, prosto trenutno još uvek vlasnici preduzeća u Srbiji su oni koji su bili finansijski i politički moćni da dođu do njih u trenutku kad nisu vredela baš najviše i da ih preprodaju za mnogo veći novac. Dakle, sve u svemu neko ko nije imao interesa da unapređuje fabriku, iako je ona u momentu preuzimanja bila u sasvim dobrom stanju, a naročito neke koje su uz malu pomoć državnih fondova ili banaka, sad opet bi mogli da pređemo i na banke i na raspuštanje domaćih banaka i dovođenje banaka sa ogromnim kamatama koje su također oštetili i privredu i pojedinačne građane, ali kad smo kod ovog pitanja ko su vlasnici, dakle nesumnjivo da u svemu tome velika uloga države, ministarstva za privredu, vlade, zakona, sudova i konačno te čuvene agencije za privatizaciju. Kakva je uloga i postoji li agencija za privatizaciju i svim državama okolo ili je to... Ne, o tome se i radi da ne samo što je zakon omogućio privatizaciju, nego čak ti vlasnici današnji nisu ni morali da poštuju čak ni taj zakon. Čak ni njihov sopstveni zakon u privatizaciji nisu morali da poštuju. I agencija za privatizaciju tu odigrala bitnu ulogu u nekim preduzećima gde prosto imate ugovor o privatizaciji koji obavezuje vlasnika da investira u proizvodnju, da očuva proizvodnju, da očuva određeni broj radnika. Ti vlasnici, njima je bilo omogućeno da oni sve te odredbe prekrše, odredbe tog ugovora koje je sama agencija sklopila. Agencija je to omogućavala, to tolerisala i tu prosto ali sistem je tako osmišljen. Znači, kad su Boris Begović i društvo pisali zakon o privatizaciji, nisu oni bez veze, znači, napravili to čudo od vladine agencije, koje je primer bez premca kadijskog sistema u 21. veku. Znači, državna agencija koja sama kreira, sprovodi i kontroliše postupak privatizacije. Znači, neko ko nešto samo smišljava, sprovodi i sam sebe kontroliše. Znači, u okviru jedne te iste administracije. To, mislim, i onda su ovakve stvari o kojima je Milenko govorio, onda su one omogućene već unapred samim konceptom. Znači, da se jedan vrlo uzak krug ljudi, znači politički nameštenih u agenciji za privatizaciju, znači, pošto ona je političko telo, znači partijskih ljudi na vrhu tog sistema i privatnih finansijskih i ekonomskih konsultanata koji rade za njih i koji onda usmeravaju rad agencije sa strane investitora, znači da bukvalno rade šta hoće. Znate, kad neko sam sebe kontroliše. Proizlazi da se ponašaju kao da je država privatna svojina i u suštini onda neko od toga ima koristi od takve, pod navodnicima, privatizacije. Dakle, ti isti koji upropaštavaju te silne fabrike po Srbiji, dovode ih do stečaja, nekom daju neke pare, a kome netransparentno finansiranjem političkih stranaka, pretpostavljam. Pa to je sigurno profinili su se malo ti metodi kako se radi, ali opet mislim da ajte prosto samo svi da se setimo kad je Goran Knežević uhapšen, kad je počeo da peva i kad je na kraju rekao za onaj novac u sefu koji su mu našli, znači koliko su mu, zaboravio sam tačno koliko su mu keša našli u sefu na njegovo ime, kad je objasnio da je to novac koji se izvlači iz javnih fondova, služi za finansiranje političkih stranaka i svaki lokalni funkcioner Demokratske stranke ima jedan takav sef. To je ono što smo na kraju dobili iz tih nekih njihovih sukoba kome neko mora da otpadne, ali eto, ajte, na tim pukotinama koji se dese,
mislim da dovoljno možemo da vidimo kako sistem funkcioniše. Da sad, dakle, nesumnjivo kao što ste vi u listu Republika svoje vremena napisali, ako mislimo da preživimo, ovakvoj privatizaciji se moramo suprotstavljati i uopšte suprotstaviti. Kakva je alternativa ovom ekonomskom poretku i što u tome danas rade veliki mainstream sindikati, kako vode socijalni dijalog i šta je vaša alternativa, odnosno alternativa Pokreta za slobodu? Pa, nažalost, sindikati su postali interesne grupe koje ne vode puno računa o radnicima i o svojim članovima. Ukoliko dođe do neke demokratizacije tih velikih sindikata, to bi bio jedan korak ka nekom rešenju, ali mi vidimo da su to u stvari postala privatna preduzeća predsjednika tih sindikata. Imate predsjednike sindikata koji su po 20 godina predsjednici. 20 godina čovjek je predsjednik sindikata, ne postoji niko bolji od njega. A vidimo kako je stanje što se tiče radničkih prava i situacije u preduzećima. Tako da smo mi tokom ovih nekoliko godina iskusili brojne pritiske od strane centrala sindikata koji su od svojih članova zahtevali da se sa drugim radnicima iz drugih sindikata ne povezuju, da sa njima ne sarađuju i da prekinu odnose sa njima. Jer su vjerojatno smatrali da taj koordinacijni odbor koji smo mi osnovali da će prerasti u neki sindikat i da ćemo i mi biti konkurencija, iako smo mi jasno rekli da nama nije plan da pravimo novi sindikat, jer ih ima koliko? 16.000 u Srbiji. Ima ih 16.000 u Srbiji. Čak i bez toga čini mi se, ne znam sad, ja zamišljam što je u njihovim glavama, ali čak i bez tog nekog primitivnog straha od moguće konkurencije, njihov monopol na organizovanje ljudi je ugrožen ako se ljudi sami organizuju. Ako se ljudi neposredno povezuju na način na koji je bio osmišljen koordinacijni odbor. Mislim da oni vrlo dobro znaju da koordinacijni odbor nikad neće postati sindikat, njima je to jasno kao dan. Ali kao što partije imaju monopol na bavljenje politikom u Srbiji, kao što Mišković i Beko imaju monopol na bavljenje biznisom u Srbiji, tako sindikati imaju monopol na organizovanje radnika, to ne može da radi niko drugi osim njih. I mi smo prosto potpuno smo monopolizovani kao država i društvo. I činjenica da ljudi neposredno komuniciraju između sebe na nivou, moj štrajkački odbor sarađuje sa svojim štrajkačkim odborom, čak i ne oko bilo kakvih političkih pitanja, čak i samo tako da ja tebi dođem na protest i ti meni da dođeš na protest da nas bude više. A ako smo iz različitih sindikalnih organizacija, čak i ako nismo, u jednom trenutku, kad je koordinacijni odbor počeo da radi i kad ga je Ljubislav Orbović napadao u novinama i pričao da to ne postoji, kad je koordinacijni odbor počinjao da radi, u njemu slučaju je hteo bili štrajkački odbori koji su bili samo iz Saveza samostalnih sindikata. Čak nije bilo ljudi iz drugih sindikata. Na samom početku, kasnije su se priključivali. Ali to da štrajkački odbor, osnovna organizacija sindikata, ne komunicira isključivo sa svojom sindikalnom centralom i ni sa kim više, nego i sa svojim kolegama iz sindikata, sa svojim drugovima, sa svojim članovima iz svoje grane, sa ljudima koji su također u protestu članovima njegovog sindikata i da se na taj način ispomažu i da ne pitaju sindikalnu centralu da li mogu da razgovaraju. To je već nešto što je crvena lampica za sindikalne lidere u Srbiji. Može li se u izvesnom smislu zaključiti ovaj razgovor da je jedna od alternativa ovakvom ekonomskom poretku novi sindikati? Pa ne bih se složio sa formiranjem novog sindikata. Pre bih se založio za određenu demokratizaciju već postojećih sindikata, a to se radi na taj način što se mnogo značajnija uloga u radničkim borbama daje samim štrajkačkim odborima koji su izabrani od samih radnika koji rade u određenim preduzećima i tu je začeta ta neka demokratizacija. Zato smo i mi pokušali da povežemo te štrajkačke odbore, da povežemo na nekom nacionalnom nivou. To smo delimično i uspeli i to je dalo neke rezultate, jer sami sindikati, oni se bave usko sindikalnim problemima. Njih vlasnička struktura preduzeća ne zanima i ne bi se mešali u one stvari koje su gde prosto političari imaju nekog interesa. Zato što je to mnogo opasnije nego kada se vi borite samo za platu, otpremninu. Dobro, ali istorija, ako gledamo evropske sindikate, to je zaista, mislim, zanimljiva istorija koja, naravno, tu je uvek opasnost koju političkim partijama od osamostaljenja pojedinih ljudi, pa čak i čitavih grana i
pretvaranje politizacije u posao sindikaliste, ali ne možemo negirati da sindikati u Evropi nisu izborili mnoga prava i odnegovali ali iz najrazličitih oblasti. Mislim da je bitno drugačije iskustvo. Da li je bolje ili gore, to ću prepustiti nekom. Ali sindikat u Francuskoj nikada nije bio u istorijskoj situaciji da odgovori na pitanje sukcesora društvene svojine, radnika koji su isto vreme suvlasnici i radnici, prosto nikada nije bio u takvoj poziciji, nikada nije bio stavljen u situaciju da se o tome izjašnjava i da se u toj situaciji šta bi uradio ne znamo. Šta rade slovenački sindikati da je transformacija privrede izvršena drugačije nego u Srbiji? Nije, ali da, s tim što je, pazite, prvi zakon nam je zajednički, zakon Ante Markovića o privatizaciji, tako da nije baš sasvim drugačije u odnosu na mislim na ono što se kasnije desilo i na sadašnju situaciju. Pa nije, ali nije postojala ni takva potreba. Nije postojala ni takva potreba za odbranom od ogromne količine lopova i prevaranata koji u stvari se trude da dok ljudi imaju akcije u rukama, da tržište hartija od vrednosti ne funkcioniše, nego da počne da funkcioniše tek kada oni preuzmu. Sloveniju, mislim naravno na ona čuvena socijalistička preduzeća koja sva postoji i danas, bilo da su delom privatna i to vrlo uspešno posluju na teritoriji čitave Jugoslavije. I nekima od njih još uvek upravljaju mali akcionari, ali prosto drugačija je bila istorijska situacija tamo. Znači, nekim od najvećih slovenačkih kompanija, Mercatorom, na primjer, još uvek upravljaju mali akcionari, oni koji su koji su otkupljivali akcije po zakonu o privatizaciji, nekadašnji zaposleni i penzioneri. Mislim, znači nisam siguran, pošto malo mi se meša i mene, ali ako se ne varam, čuvena farmaceutska kompanija iz Slovenije se zove Krka, je li tako? Krka je još uvijek u vlasništvu malih akcionara i tako dalje. Znači, naravno, neka su prodate na berzi, negde su se ljudi odlučili za prodaju i to je također sasvim legitimno, ali prosto nisu postojali ovakvi pritisci da bi se ljudi... Dobro, u svakom slučaju vi to ne smatrate, meni se to čini potpuno drugačiji tip privatizacije, kapitalizam, ali drugačijeg tipa nego što se desi u Srbiji. Eto, isteklo vam je vreme, hvala vam puno na razgovor, ostalo još puno tema vezanih za ovo čime se bavite, a jedna od najvažnijih, nadam se da će biti prilike u nekoj drugoj emisiji, jeste u stvari tema radničke solidarnosti i uopšte te teme koje se tiču osnovnih stvari oko kojih se ljudi okupljaju i one koji ih u najgorim momentima drže, da zajedno izdrže i da izguraju do kraja svoje ideje i namere. Hvala vam. Hvala vam. They call it Stormy Monday, Tuesday just as bad. U emisiji Stepenik danas ste slušali Ivana Zlatića i Milenka Srećkovića, aktiviste Pokreta za slobodu. Do iduće subote pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Marijana Radulović. Tuesday just as bad. Lord, Wednesday even worse. Thursday also sad. The eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. The eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Sunday I go to church. I get down and pray. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.